Pemirsa linu sayan akeh kepanggih ngejerang gumi Karangasem. Sangkaning Flores Bag Art Trust. Anutin data BMKG nyinayang kantos galah pitu wengi. Sampun ping pitung dasa pat linu antuk magnitudo 4,6 skala Richter ngejerang gumi Karangasem. Kaketus saking rilis BMKG, linu tektonik pinih anyar kepanggih sawetara galah 6 sande ring Karangasem. Anutin hasil analisis BMKG nyinayang yening linu puniki maduwe kekuatan M3,6. Epicenter magenah ring koordinat Kutus, Kalidasa derajat lintang selatan, 115,6 derajat bujur timur, utawi 16 km sisi kangin Karangasem, antuk dalam dasa kilometer. Manut Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho, nyelahin ring genah epicenter tur kedalaman hipocenter nyane, linuh inucap rumasuk ke soroh dangkal. Kauningin saking laporan krama, linuh ngejerang kantos Karangasem, Kute, Miwah Lombok Barat 2 mmi. Kantos mangkin durung kauningin wesanan kaon sangkaning linuh inucap. Saking hasil pemodelan tsunami, masumber saking gempa bumi tektonik, nyenayang yening linuh inucap nenten ngawinang tsunami. Krama kaaptiang tenang tur nenten ngelimbah kang gatra nenten maduwe dasar. Ring sajeroning nambakin wangunan usak sangkaning kenilinuh krama mangden reksain malih kuentenan wangunan jerone suang-suang. Bali Pos nguningayang.